Dobrodošli na video kurs osnovnih veština prve pomoći. Pred nama je serijal sačinjen od 7 kratkih filmova u kojima će biti prikazano kako postupati onda kada je naša pomoć potrebna drugima. Gotovo je sigurno da se svako od nas već našao u nekoj izazovnoj situaciji u kojoj treba reagovati brzo i preduzeti mere bez kojih bi nečije zdravlje moglo biti ozbiljno narušeno. Nezgode, povređivanja ili pogoršanje postojećih obolenja, nažalost, dešavaju se svakodnevno i nemaju sve isti ishod. Međutim, ono što u takvim slučajevima može napraviti suštinsku razliku jesmo mi sami. Svako može pružiti mere prve pomoći i to je prva stvar koju treba da znamo. Naše veštine, spremnost i prisebnost nekada su čak i presudni u kriznim momentima. Iz tog razloga, usvajanje znanja iz ove oblasti i njihova pravilna primjena predstavljaju važnu kariku u lancu lečenja. Istovremeno, to je izraz brige za ljude oko nas. To je dokaz solidarnosti, kao i način kojim povećavamo sigurnost čitave zajednice u kojoj živimo. Zato, počnimo sa edukacijom. U današnjoj lekciji obradit ćemo temu spoljašnja reanimacija srca. U ovom segmentu prve pomoći pokazat ćemo postupak u slučaju da osoba nema svest i nema disanje. Prilazimo, uhvatamo za ramena, da li ste dobro, da li me čujete jasno i glasno i tražimo reakciju ili mimiku lica. Ukoliko osoba ne reaguje, proveravamo glavu, potiljak, vratni deo, usta, zabacujemo glavu kako bi oslobodili prohodnost disanih puteva, ruka na grudni koš, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ukoliko osoba ne diše, obavezno pozivamo hitnu pomoć 194, predstavimo se, kažemo da imamo osobu bez svesti i bez disanja, započnemo reanimaciju. Postupak izvođenja reanimacije jeste da jača dominantnija ruka sa korenom dlana postavljamo na sredinu grudnog koša, drugom rukom obuhvatamo, naginjemo se iznad povređene osobe sa ispruženim rukama, gledamo u lice povređenog, tražimo reakciju na bol i radimo 30 kompresija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zatim, zabacujemo glavu, zapušimo nos, svojim ustima obuhvatimo usta povređenog. 1, 2. Nastavljamo da radimo reanimaciju dok osoba ne oživi ili dok ne stigne hitna pomoć. Obavezno pozovite 194. Prestanak srčanog rada dovodi do prestanka cirkulacije krvi u telu, a samim tim i do prekida u snabdjevanju tkiva i organa kiseonikom. Cilj mera koje smo upravo videli jeste da taj proces sprečimo. Suština kardiopulmonalne reanimacije sastoji se u tome da nadoknadimo funkcije pluća i srca i da kroz dopremanje kiseonika održimo život. Iz tog razloga, bitno je da reagujemo što pre.
Najveći procenat preživljavanja imaju osobe nad kojima su mere prve pomoći ukazane unutar prvih 3 do 5 minuta od gubitka svesti. Zato, imajmo na umu, poznavanje osnovnih veština prve pomoći može spasiti ljudski život. Iako je brza reakcija od presudnog značaja, znajmo da nema mesta panici. Svako od nas sposoban je da u datoj situaciji pomogne. U to nikada ne treba da sumnjamo. Bitno je samo da primenimo sve one mere koje smo naučili i da sačekamo dolazak službe hitne medicinske pomoći. To je ono što pravi suštinsku razliku. To nas čini delom rešenja. Mi to možemo. Možemo jer svako naše mogu, hoću i znam predstavljaju brz odgovor na izazove sa kojima se možemo suočiti.